11. novembar je nov praznik za našu zemlju, ali je baš dobro pogođen. Prvo, poklapa se sa malim školskim raspustom, što je praktično za mnoge ljude. Drugo, to je naš jedini istorijski praznik koji slavimo zajedno sa velikim zapadnim zemljama, kao što su Kanada, Britanija, Sjedinjene države. Oni to zovu drugačije, oni to zovu Dan veterana, ali dosta je važan praznik. Videli ste, svi novinari i javne ličnosti u Britaniji nose onaj mak u reveru koji je baš vezan za kraj Prvog svjetskog rata. Kod nas se pojavila jedna dilema oko Prvog svjetskog rata koje simbolizuje najbolje knjigom Milutinu. To da je to izgubljeni rat, da su te žrtve uzaludne. Naši preci koji su stradali u tom ratu i pobedili bi se začudili. Mi smo bili narod pobednik. I Prvi svjetski rat je velika pobeda srpskog naroda. Nije slučajno da posle toga šajkača postaje deo narodne nošnje. To je zato što su ljudi bili ponosni na to što su bili vojnici pobednici. I šajkača i zelene bridž pantalone su deo uniforme. To je znak koliko je ljudima bilo važno što su bili vojnici te pobedničke vojske, koja je sticajem okolnosti načela centralne sile. Svi znamo da je juriš srpske vojske, pre svega na Solunskom frontu 15. septembra, otvorio frontove centralnih sila i da je prvi front koji je pao Solunski front, posle su pali i frontovi na zapadu.